يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد باسط المعروف في جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد رؤيات بالنور طينته محمد لم يزال نورا من القدم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد ذكره روح لأنفسنا
لأنفسنا محمد ذكره روح لأنفسنا محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد مبعوث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل لكلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
اللهم بارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ عليك به هذه الدرة المكنونة والجوهرة مسونة والكون كله يسبي ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إسراق هذا السراج والعيون متصوفة إلى بروزه متصوقة إلى استقاط جواهن كنوزه صلى الله عليه وكل دابة الكريش نطقت بفصح العبارة مؤلدة بجمال البشارة وما من حمل حمل في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبرز من علم الخفاء إلى علم الظهور بعد تناكله في البطون والزهور صلى الله عليه وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في عالم الكبير مائدة التسريب والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب صلى الله عليه وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة الممنون وهذا بتوفيق الله سيدة المريم وسيدة الآسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله قسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانفلق سبل القمر من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مزينا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب علينا مدعا للهداية. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاقربوا يا أهل المثاني فزار اليمن غرات واستضيئوا بجمال فقف الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا ولنا البشرى بسهل مرحبا مستمر ليس ينفد. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا جامع الفقر المؤبد. مرحبا مرحبا
يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلربي كل حمد مرحبا جل أن يحصره العلم مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا إذ حبانا بوجود مرحبا مصطفى الهادي محمد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا مرحبا جد وبلغ كل ما قصد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين والحسن مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واهدينا نهج سبيله يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله بجوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وحين برز صلى الله عليه وسلم من بدر طرفه السماء مؤمنا بذلك أن له شرفا على مجره والسماء صلى الله عليه. ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه. وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكهولا صلى الله عليه. تولد ذلك لشرفه عند أيدي القدرة. ومع بروده إلى هذا العالم ظهر من العجائب صلى الله عليه على أنه أشرف المخلوق وأفضل الحبائب صلى الله عليه. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأدجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما صلى الله عليه. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. صلى الله عليه. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه. وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه معجلا صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية صلى الله عليه. منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه. ومن نشر طيب الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية
فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. صلى الله وقد عليه. انبسط القلم في تضوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم صلى الله عليه. وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك أئنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. ولما نزم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا آمين. توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا. آمين. وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر. قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحبوب المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حفرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم.
أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قتلنا ووادينا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومآلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، واغفر للمذنبين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، واكفي شر المعتدين والظالمين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya muhaimin ya salam, sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya qawiyyu ya matin ikfi syarrad dhalimin wa la bi amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral habaib wal asatis wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memberikan kita taufik wal hidayah untuk kita hadir duduk berkumpul bersama-sama dalam rangka kita memperingati miladur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana pada malam hari ini yaitu malam ke-19 daripada rangkaian Majelis Maulid Ishrin yang kita adakan. Kita berada di Masjid Lawang Kidul. Mudah-mudahan hadirnya kita di ini tempat senantiasa selalu mendapatkan jujuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, salawat teriringkan salam tak henti-hentinya kita curahkan buat orang yang dimuliakan oleh yang maha mulia, junjungan Nabi agung kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebelum menginjak ke acara berikutnya, Al-Faqir ingin menyampaikan untuk kegiatan acara pada malam besok, yaitu malam ikhtitam daripada rangkaian Majelis Maulid Ishrin yang insyaallah akan dilaksanakan di Kampung Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar yang bertempat di 13 Ulu Kampung Al-Munawwar. Untuk itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di dalam rangkaian acara malam besok diharapkan untuk mematuhi daripada protokol kesehatan COVID-19 agar kiranya acara kita dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan mewakili pengurus Masjid Lawang Kidul yang juga beliau merupakan pengasuh majelis taklim yang berada di masjid ini di setiap hari Senin malam Selasa ba'dal maghrib, kepada Ustazna Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab, fa'alaihi falyatafaddal. Sallu 'alan nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di rumahnya Allah, di masjid yang penuh berkah, masjid yang telah menjadi saksi buat ratusan bahkan ribuan orang-orang yang soleh yang pernah menghambakan diri kepada Allah di tempat ini. Alhamdulillah malam hari ini kita pun mendapatkan bagian tersebut. Ini masjid insyaAllah menjadi saksi kita di hadapan Allah kalau kita adalah umat daripada umat Rasulullah yang mencintai kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Masyaallah hadirin rahimakumullah, kami mewakili pengurus Masjid Lawang Kidul, terkhusus daripada panitia Maulid Nabi Muhammad SAW, dalam kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada segenap donatur ikhwan yang telah berkhidmah dengan segala bentuk bantuannya, warga masyarakat di sekitar yang juga mensupport acara ini, jazakumullah khairal jazak, dan juga kepada hadirin sekalian, terkhusus para habaib, para asatis, para syaitan yang
dengan kehadiran beliau-beliau ini kita lebih merasakan rohaniyah majlis kita. Kita lebih merasakan kesejukan dan kenikmatan dalam majlis ini insyaallah taala. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, dan kami juga meminta maaf kepada rekan-rekan sekalian, hadirin sekalian, seandainya dari awal majlis sampai nanti ditutup dengan doa majlis ini ada kekurangan di sana di sini, kami minta maaf seberibu-ribu maaf. Dan insyaallah mudah-mudahan sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah yang alhamdulillah ini kalau boleh saya katakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami sebenarnya memang mendengar kabar kedatangan guru kita mulia Al-Habib Hamid Nagib Syekh Abu Bakar bin Salim bersama putra dan keluarga beliau. Tapi kita dengar kabar kalau nyampenya itu mungkin malam. Jadi belum berani nak minta Habib Bagir atau salah satu rombongan untuk ngisi. Tapi alhamdulillah tadi kita dengar berangkatnya pagi, nyampenya ba'dal asar atau asar. Sehingga kami coba menawarkan beliau, takut kalau beliau capek, barangkali alhamdulillah beliau menyambut daripada tawaran kita untuk mengisi tausiah pada malam hari ini. Alhamdulillah, insyaallah kita semua akan mendengarkan tausiah dari guru kita Sayyid Al-Fadil Muhammad Al-Bagir Ibn Syekhuna Maulana Habibana Habib Hamid Nagib bin Muhammad Hamid Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan oleh-oleh yang berkah, oleh-oleh yang manfaat untuk kita dan keluarga kita insyaallah taala. Mungkin ini saja, tidak berpanjang-panjang kami karena kita menunggu tausiah setelah ini insyaallah. Syukran wa aqulu lakum astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Untuk selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan Mau'idatul Hasanah yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Muhammad Bagir bin Abuya Al-Habib Hamid Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Namun sebelum itu, seperti biasa sebelum Mau'idatul Hasanah, kita akan membacakan sholawat untuk membantu perjuangan Habibana Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Fa'alaikum falyatafaddal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan tansuru biha عبدك العزيز وقرة عين لنبيك والمجاهد في سبيلك الحبيب محمد رزق بن حسين شهاب وناصريه فانصرهم نصرا عزيزا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنصر بها عبدك العزيز وقرة عين لنبيك والمجاهد في سبيلك الحبيب محمد رزق بن حسين شهاب وناصريه فانصرهم نصرا عزيزا اللهم أنت الرؤوف الرحيم لا إله إلا أنت صل وسلم على سيدنا محمد بالمؤمنين رؤوف رحيم نحن بالله عزنا والحبيب المقرب بهما عز نصرنا لا بجاه ومنصب كل من رام ذلنا
من قريب وأجنبي سيفنا فيه قولنا حسبنا الله والنبي حسبنا الله والنبي حسبنا الله والنبي والحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para habaib, para alim ulama, para asatid, para kiai dan juga wabil khusus Ustadzuna al-kiram al-habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab, dan juga para habaib yang lainnya, orang tua kita Al-Habib Ali al-bin Hamid, dan juga ada Al-Habib Husain bin Syahab, dan juga para habaib yang lainnya yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun kita doakan mereka semua panjang umur, sehat walafiat, dan juga kita doakan yang hadir di sini semua panjang umur, sehat walafiat, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapat rezeki yang berkah, yang halal, yang banyak, yang manfaat. Dan juga kita doakan para guru-guru kita semuanya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, selalu membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan berkat kita kumpul di masjid yang penuh berkah ini, kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, menghadiri Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di hari kiamat kelak kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh nikmat besar yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang mulia, nikmat yang agung. Tatkala kita berkumpul di masjid yang penuh barakah ini, masjid yang mulia ini, dari dulu orang-orang tua kita, orang soleh, para habaib, ulama, aulia kubar pernah hadir dan duduk di masjid ini dan mengisi ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ini adalah masjid yang penuh barakah, mudah-mudahan kita mendapat berkahnya semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah merupakan nikmat besar yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul di majlis ini, di masjid ini, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah sudah berjalan yang disebut Maulid al-Ishrin, dan ini sudah di malam yang ke-19. Mudah-mudahan kita mendapatkan, mudah-mudahan kita didekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang telah melangkahkan kaki kita sehingga kita bisa kumpul di masjid ini menghadiri Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan seperti ini adalah menandakan bahwasanya ini adalah bukti tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad.
tanda kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kita datang ke majlis ini, kita tidak kumpul di tempat ini, pastikan kita mungkin sudah di rumah, entah tak tahu apa yang kita amalkan di rumah. Tapi karena kita datang ke majlis ini, ke masjid ini, kita berkumpul salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk datang ke sini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bukti tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan modal yang paling besar, modal yang paling kuat bila di hari kiamat kelak kita akan berkumpul yang bersama yang kita cintai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepada Allah, untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun ibadat kepada Allah mesti ada dasar yang mendalam, yaitu cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah modal yang paling besar, modal yang paling kuat ketika kita ingin selamat dunia akhirat adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan bersama para sahabatnya, datanglah satu orang Badui menghampiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang daerah ini, orang Badui ini menghampiri Nabi kita Muhammad dengan suara yang lantang, yang keras, menyatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu ya Rasulullah." Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ha umu, kemarilah kau. Datang ke sini. Apa pertanyaanmu?" Namun orang ini menjawab, "Ya Rasulullah, al-mar'u yuhibbul qaum wa lamma yalhaq bihim." Wahai Rasulullah, seseorang apabila mencintai satu kaum, apabila mencintai satu orang yang lainnya, apakah ia akan bersamanya di hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, "Al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah." Seseorang akan bersama yang ia cintai di hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun dengan ucapan Nabi kita Muhammad SAW, ada sahabat Sayyidina Anas bin Malik. Beliau mendengar hadis Nabi Muhammad, beliau mendengar ucapan Rasulullah SAW sedemikian rupa, namun beliau berkata, "Wallah, demi Allah, aku tidak pernah merasa gembira segembira ini ketika mendengar hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengar ucapannya Rasulullah SAW, aku sering mendengar ucapannya Nabi Muhammad, aku sering mendapat pelajarannya dari Nabi Muhammad SAW. Semua aku dapatkan dengan gembira, tapi tidak ada yang lebih gembira lagi ketika aku mendengar kalimat ini." Kenapa wahai Sayyidina Anas bin Malik? Karena aku melihat diriku, aku hanya ingin di akhirat kelak berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi aku melihat diriku, aku tidak punya amal seperti amalnya Rasulullah. Aku tidak punya puasa seperti puasanya Nabi Muhammad. Aku tidak pernah solat seperti solatnya Rasulullah SAW. Aku tidak pernah sedekah seperti sedekahnya Nabi Muhammad SAW. Amalku beda jauh dengan Nabi Muhammad. Rasulullah bakal dapat posisi yang sangat mulia, Firdausil A'la. Tapi posisiku akan terjadi di mana? Kalaupun masuk surga, surgaku posisinya di mana? Belum tentu masuk surga. Kalau masuk neraka tambah jauh lagi dari Nabi Muhammad SAW. Ini kata Sayyidina Anas bin Malik. Tapi beliau menyatakan, ketika aku melihat tersebut semuanya, aku enggak punya modal yang paling besar, enggak punya modal puasa, enggak punya modal salat, enggak punya modal yang lainnya, melainkan aku benar-benar cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika aku mendengar kalimat tersebut, aku gembira, aku senang. Karena amal ibadahku tidak sebanding dengan Nabi Muhammad, tapi cintaku inilah yang insya Allah membawa diriku bersama Rasulullah SAW.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi Muhammad SAW, manusia yang sangat mulia, begitu dekat kepada Rasulullah SAW. Beliaulah yang khidmah kurang lebih 10 tahun kepada Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang selalu membawakan sendalnya Nabi Muhammad. Beliaulah yang selalu membawakan siwaknya Nabi Muhammad. Beliau yang selalu membawakan tempat wudunya Nabi Muhammad SAW. 10 tahun beliau mengabdi kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi hadirin yang rahimakumullah, kita lihat sejauh itu, sedekat itu dengan Nabi Muhammad, beliau tetap merasa takut akan dirinya jauh kepada Rasulullah SAW. Coba kita lihat diri kita, seberapa banyak diri kita untuk dekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Apa amal ibadah kita kepada Nabi Muhammad SAW? Apa solat kita? Apa puasa kita? Tapi kalau kita punya modal yang kuat, cinta yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, inilah yang bisa membimbing kita, mengajak kita bisa kumpul kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah mereka-mereka yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad, mereka yang benar kasih sayang kepada Rasulullah SAW, sampai-sampai mereka mengorbankan harta mereka, jiwa mereka, keluarga mereka untuk kesenangan Nabi Muhammad SAW, untuk hidupnya Rasulullah SAW, untuk mendapatkan senyumannya Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam sejarah bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka yang penuh cinta kasih sayang kepada Rasulullah SAW, mereka mengedepankan semuanya yang mereka miliki. Yang penting Nabi kita Muhammad SAW, yang penting Rasulullah SAW. Adapun dua anak yang mulia, lantara anak tersebut kurang lebih umurnya antara 16 tahun atau 17 tahun. Dua anak ini memaksakan dirinya dengan penuh semangat, dengan penuh juang ingin ikut bersama Nabi Muhammad SAW untuk ikut dalam peperangan Badar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini anak belum masuk dalam syarat-syarat untuk perang. Tatkala waktu itu Nabi kita Muhammad SAW membatasi bagi yang ingin ikut perang Badar tersebut mesti di atas umur 17 tahun. Tapi ini anak memaksa diri untuk ikut. Coba kita bayangkan, ada anak-anak muda hanya ingin dirinya mengikuti perang bersama Nabi Muhammad SAW. Apa tujuan anak tersebut? Apa keinginan anak tersebut? Padahal perang tersebut adalah antara hidup dan mati. Tapi anak ini tersebut menginginkan hal tersebut untuk bisa membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Namun berangkatlah dua anak ini untuk ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW. Tatkala dua anak ini adalah dua anak yang lahir di kota Madinah. Orang kota Madinah tidak mengenal siapapun orang kota Mekah. Musuh-musuh Nabi Muhammad SAW tidak mengenal, mereka tidak mengenal wajahnya musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Dalam peperangan Badar tersebut, dua anak ini yang bernama Mu'adz dan Mu'awwidh ibn Afra, dua anak ini hanya tujuan mereka yang paling besar adalah ingin membunuh Abu Jahal. Abu Jahal adalah musuh Nabi Muhammad SAW. Fir'aunnya Nabi Muhammad SAW adalah Abu Jahal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam peperangan tersebut, dua anak ini adik kakak. Namun mereka dua-duanya punya ambisi untuk membunuh Abu Jahal, punya ambisi untuk memusnahkan musuhnya Nabi Muhammad SAW. Tatkala dua anak ini ingin dirinya yang lebih dulu untuk membunuh Abu Jahal tersebut, dibandingkan antara dua adik kakak ini, mereka berdua ingin, salah satu mereka yang ingin maju duluan untuk membunuh Abu Jahal. Sampai anak ini bertanya salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dengan pertanyaan yang pelan-pelan, menarik bajunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ya am, wahai paman, tolong tunjukkan aku yang mana Abu Jahal. Tolong tunjukkan aku yang mana Abu Jahal. Yang sampingnya pun juga bertanya. Dua adik kakak ini di kanan dan di kirinya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, mereka bertanya diam-diam agar adiknya atau kakaknya biar lebih dulu yang ingin membunuh Abu Jahal. Namun dinyatakan oleh Abdurrahman bin Auf, apa yang engkau perlukan dengan Abu Jahal? Engkau ada perlu apa dengan Abu Jahal?
Tidak wahai paman, aku hanya tahu Abu Jahal adalah orang yang selalu menghina Nabi Muhammad, orang yang selalu mencaci maki Nabi Muhammad, orang yang selalu mengganggu kehidupannya Nabi Muhammad, orang yang selalu menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Aku sebagai pecintanya Nabi Muhammad, aku tidak terima. Aku tidak terima dengan perlakuannya tersebut. Aku ingin bunuh orang tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditunjukkanlah oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf, itulah Abu Jahal. Ada di depan sana Abu Jahal di hadapan kalian. Tatkala dalam riwayat disebutkan Abu Jahal adalah manusia yang berbadan besar, kekar, tinggi, naik di atas kuda, dikelilingi dengan pasukannya, dijaga dengan ketat. Ketika ditunjuk itulah Abu Jahal, tanpa sedikit pun dua anak ini merasakan rasa takut. Ketika anak ini melihat posisi Abu Jahal tersebut, lalu langsung diikuti dan dikejar Abu Jahal tersebut. Dihampiri, subhanallah, dua anak ini pun bisa menembus dari benteng-bentengnya Abu Jahal tersebut, sehingga membuat Abu Jahal terjatuh dari kudanya gara-gara dua anak ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai sedemikian rupa ketika Abu Jahal sudah jatuh dari kudanya dan tidak berdaya lagi, namun datanglah anak daripada Abu Jahal, Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal yang nantinya masuk Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datanglah Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal. Beliau datang menghampiri dua anak tersebut, namun salah satu anak ini tangannya kena tebas oleh tebasan Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal tersebut. Ketika salah satu anak ini tangannya kena tebas, hampir mau putus, tinggal kulit ketiaknya aja yang masih menempel. Lalu anak ini pun menginjak tangan sebelahnya tersebut, ditarikkan sekaligus biar putus sekalian. Dibawalah tangan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, yadi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, inilah tanganku ya Rasulullah. Rasulullah SAW melihatnya pun terharu terhadap perjuangan anak ini. Terharu Nabi kita Muhammad SAW dengan perjuangan anak ini. Anak ini yang masih umur kurang lebih 16 atau 17 tahun, rela mati demi Nabi Muhammad SAW. Rela menghidupkan agamanya Nabi Muhammad SAW. Dan yang ingin dilakukan oleh anak tersebut adalah ingin membuat senyum Nabi kita Muhammad SAW. Di hadapan Nabi Muhammad SAW dibawalah tangan beliau, namun didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, diusapkan oleh Rasulullah di tangannya beliau, dikembalikan tangan tersebut pada tempatnya, didoakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tangan seketika sembuh, lebih kuat daripada tangan sebelahnya. Diriwayatkan sampai anak tersebut tua, umur yang sudah cukup umur, namun tangan yang pernah dijampikan oleh Nabi Muhammad tetap lebih kuat daripada tangan yang sebelahnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, operasi yang sangat singkat, yang berkah, yang hebat, berkat tangannya Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perlakuan dua anak yang penuh cinta kepada Nabi Muhammad, penuh sayang kepada Rasulullah SAW. Pernah juga terjadi setelah peperangan Badar, ketika umat Islam mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit umat Islam kembali pulang ke kota Madinah. Namun di pintu kota Madinah ada seorang perempuan menunggu kedatangannya Nabi Muhammad SAW. Perempuan ini kebingungan, bagaimana keadaannya Rasulullah, apakah selamat atau tidak. Datanglah sedikit demi sedikit sahabat menghampiri perempuan tersebut. Wahai ibu, sesungguhnya dalam peperangan ini anakmu telah mati syahid. Sedih ibu ini mendengar kabar tersebut. Namun ibu ini tetap bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah. Datanglah rombongan yang setelahnya. Dikatakan lagi, wahai ibu, ayahmu mati syahid dalam peperangan ini. Tambah sedih lagi setelah anaknya dan ayahnya wafat dalam peperangan tersebut. Namun ibu ini tetap bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah. Sampai datang lagi yang kemudian menyatakan, wahai ibu, suamimu telah mati syahid dalam peperangan ini. Namun ibu itu tambah sedih lagi setelah anaknya dan ayahnya dan suaminya meninggal dunia dalam peperangan tersebut. Namun hatinya tetap bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah. Pada akhirnya ibu ini melihatlah wajah Nabi kita Muhammad SAW setelah pulang dari peperangan tersebut.
Lalu ibu ini menyatakan, alhamdulillah, masih bisa sempat melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Lalu ibu ini menyatakan, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal. Setiap musibah, namun setelah ini tidak ada apa-apanya ya Rasulullah. Biarkan ayahku, biarkan suamiku, biarkan anakku mati syahid, tetapi aku masih bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hati-hati mereka yang benar-benar cinta kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Namun ada sahabat, salah satu sahabat pernah terjadi ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat ini yang penuh cinta kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW tengah melakukan pekerjaannya di kebun. Sahabat ini lagi kerja di kebunnya, datanglah anak beliau memberi kabar duka kepada ayahnya. Wahai ayah, kita mendapat kabar di waktu ini Nabi kita Muhammad SAW telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh ayahnya, wahai anakku, apakah kabar ini benar-benar benar? Namun kata anak ini, benar wahai ayahku. Namun ayahnya pun ini langsung mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Allah, kalau memang kekasihmu sudah kembali kepadamu, maka butakanlah mataku ini. Butakanlah mataku ini, karena tidak ada sosok manusia yang paling indah, yang lebih enak untuk dipandang melainkan wajah kekasihmu. Tidak ada gunanya mataku ini lagi untuk melihat setelah melihat wajahnya kekasihmu ya Rabb. Butakanlah mataku ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, doa tersebut diijabah Allah Subhanahu wa taala. Namun sahabat ini pun tetap hatinya tetap sayang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka berjuang selalu ingin dekat kepada Nabi Muhammad, selalu ingin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu dirinya tidak ingin jauh bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada salah satu sahabat pun yang masih kurang lebih umur 16 atau 17 tahun ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sahabat ini membantu Nabi Muhammad, selalu khidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika mendekatkan air wudunya kepada Nabi Muhammad dan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat tawaran dari Nabi Muhammad, salni, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepadaku. Namun anak ini pun berdiam sejenak, memikirkan beberapa waktu. Namun anak ini pun menjawab, as'aluka murafaqatakal fil jannah ya Rasulullah. Aku meminta ya Rasulullah agar aku bisa bersamamu di surga kelak. Ini permintaan yang sangat istimewa. Anak yang masih kurang lebih 17 tahun tapi minta kepada Nabi Muhammad. Ketika mendapat tawaran dari Rasulullah, pintalah apapun. Namun yang dijawab oleh anak ini dengan jawaban yang sangat cerdas. Beliau menyatakan, aku minta agar bisa bersamamu di hari kiamat kelak di surgamu ya Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ghayah mereka. Puncak dari keinginan mereka adalah ingin bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah keinginan kita, tujuan kita pada akhirnya bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh cinta kasih sayang kepada Rasulullah SAW, inilah yang bisa menolong kita di hari kiamat kelak agar bisa kumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama yang ia cintai di hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama pun menyatakan, seandainya seseorang berapa banyak amal ibadah yang ia lakukan, puasa pun banyak yang ia lakukan, sholatnya, puasanya, zakatnya, semuanya, sedekahnya, dibanyak-banyak semuanya amal ibadahnya, namun hatinya kosong, tidak cinta kepada Nabi Muhammad, ditakutkan orang ini mati dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadu billah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mudah-mudahan hati kita
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada Rasulullah, untuk sayang kepada Rasulullah, dan berkat Maulid ini mudah-mudahan hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah cinta kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi modal besar kita untuk bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وحبلي بي فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا ربي في القبر وحشاتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي آل وسحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وذلتي اللهم افتح أقبال قلوبنا بذكرك وأتم نعمتك علينا بفضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم نور بالكتاب بصري واشرح به صدري واستعمل به بدني وأطلق به لساني وقوي به جناني واصرح به فهمي وقوي به عزمي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. قبول. الفاتحة بنية الشفاء من كل داء والأمراض والأسقام والعلم لديده حنايتي بنتي مصطفى ولسيد حامد بن